Unapoota unakula wali mchele, ni ndoto nzuri sana. Kumbuka nimekuambia sio kila ndoto ya kulishwa chakula ni ndoto mbaya. Sasa kama wengi wanavyojua, watu wengi wanapenda sana mchele. Watoto, watu wazima wanapenda sana wali. Na hata miaka ya nyuma wazazi walikuwa wanatupikia wali siku ya sherehe, na tunavyopikiwa wali tunafurahia sana, tunakuwa na furaha, tunaifurahia sana sherehe ile kwa sababu tu wazazi wametupikia wali. Sasa unapoota unalishwa ama unakula wali, ni ishara nzuri sana, kwa sababu inaashiria kwamba unaingia katika majira ya furaha, unaingia katika majira ya utulivu, unaingia katika majira ambayo utapata baraka nyingi sana za kifedha, na yamkini ukapata jambo zuri ambalo litakufurahisha. Sasa hiyo yawezekana kuna jambo ambalo uliliomba kwa muda mrefu, ama kuna jambo ambalo unalipenda sana. Sasa manake ni kwamba limekaribia hilo jambo ambalo utakapolipata utakuwa mwenye furaha sana. Lakini vile vile ni ishara ya afya njema, lakini vile vile ni ishara ya maongezeko. Yamkini unafanya biashara kwa muda mrefu na haujapata maongezeko. Wengi ambao wameota ndoto hii ni mashuhuda. Baada tu ya kuota ndoto hii wamepata maongezeko sana. Wengine ni wakulima, wanapenda kuvuna, wanashangaa imekuwaje wamevuna magunia mengi sana, kwa sababu wameingia ama waliingia katika majira ya maongezeko.